Kini kedai ke Akashvani Shillong, ke kubur ban pulih da ilu setas im. Kini kilong kimat berkongsan jung ke kubur. Ka Presiden Draupadi Murmu, kalaban halo ke jingdon kam banyayok marangkat ya ke jing penun kam ya kikor ke bor digital ke balong kalat banyada ya ki hok jong baro. Play Menteri Orang Bak ke Meghalaya ukon rat ke sangma ya ke jing tay na ke benta ke science section jong ke Snaps AM College hamau kurwan. Bat penni ketenat kekoit kekia jong ke Meghalaya ya ke jing betha ya ki brio bakin pikir ya kekoit kekia na ke jing wan ke ayam telang ban light na ke jing shitom. Ka Presiden Draupadi Murmu kalaban halo ke jingdon kam badai banyayok marangkat ya ke jing pendon kam ya ki kor ki bor digital ki balong kalat banyada ya ki hok jong baro. Habakran ha ke jing rakhe ya ke Human Rights Day bala penlong da ke National Human Rights Commission New Delhi hinin kasngi ke Presiden kalong baka cyber crime Bat ke jing kala ke jing long ke sing beneng kidai ke jing ma ke bathamma ya ki hok long briu. Kalong ke juk jom ki kor ki bor digital. Bat ke ne kalawan ra ya ki jing kala. Hendrai kala penmi ru ya ki jing kum ke cyber bullying ke deep fake ke jing pentop ria ya kalong briu man briu bat pensa priang ya ki jing tip bom shisha. Ke Presiden Murmu kalong baki India ke yang kum ke nong muna ke basai kedar sa ke pertai da ke bapentrai kam ye ke matrai kam na ke benta ban penduna ye ke jingduk ban rat tengkong ye ke tangan ke jingin bat ban terwa ye ke lat ba maria rengkat na ke benta ke samla. Kalaya ru ya ke National Human Rights Commission ke belashim la ke benta ban weng ye ke jingele persya ban pensyai pensung thu patba bat ban ai jing mutru ha ke ban pen kelai ke butrai kam na ke benta ban penyo ye ke hok jong ke brio batuna kayo kakon. Menteri Orang Bak ke Meghalaya ukon rat ke sangma nin kesngi ulaple ya ke jingtai na ke benta ke science section jong ke Snaps AM College hamau kurwan ke balatai ha ke jinglut ke basau klur tengka. Habakran ha ke jinghalang ukon rat sangma ulapen bena baun a jingharap arpaulak tengka na ke benta ke jingtai ya ke multi-purpose hall ha ke ni hi ke college batru ban a ya ke bos lengba ke Chief Minister's Special Development Scheme. Hakini ke jok kesngi Menteri Orang Bak konrat ke sangma ulapen bena baka sorka jela kan sepenhe ya ke surak wailoi maukarwan ha ke jinglut ke basyongdor sispa arpo klur tengka hapok ke World Bank MITP 2 project. Nalor kata ke sorka jela kanya trelang bat ke shenong na ke bentaban kentiu bat penroy ya ke kam jengok kai ha Southwest Khasi Hills District. Menteri Orang Bak ulapen benaya kene habakren kum konsan ha ke jing penkut ya ke jing rakhi Jubilee Ksiar jom ka Nativity Higher Secondary School hamau kurwan. Ka Meghalaya Human Rights Commission hanin kasngi kala rakhi ya ke International Human Rights Day halor kapang Our Rights, Our Future, Rights Now. Hakaba ulat ke jela Meghalaya UCH Vijaya Shankar ulalong ukongsan bat ke chairperson jong ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ke agatha ke sangmapan kum kesembut kongsan. Ha ke jingkren ulat CH Vijaya Shankar ulayai ban ye ke jingdon kam banyai ne bat ye ke lariti ke jingalong kum sipara bat ban penlong ye ke imlang salang ke badan ke jingkermen ya baro. Kaagat hasang ma ha ke jing kren jong ka kalaban ye ke jing don kam jong ki hok long briu bat ong baki long ki maudong jong ka akor ke burom long briu ke jing long ba marangkat bat ke jing lai lut. Ka Astha Lakshmi Arajar Arpausau kadai ke rinsan ha ke bakathan satay la mingi jong kari India ka yo ya kalat ban pinpau perthai ya laki jong ki lariti ki sap ban than ban thir ban oshrong da kikti bat ke jing pin kupor. Kane ke rinsan ke pin i ya ki jan bat han hi da kikti ki marrab batung da kasabok mariang bat ki musla basma ubi. Hak Astha Lakshmi Arajar Arpausau Menteri Orang Badu Narendra Modi ulapan kumno bakathan jatay la mingi kabadan kerhai kespak mariang bat kabayang skem ban pendon kam da kasbok mariang hak rep kariang kalong kalat banyalam ya ke India bakan long kari kabaki brio ken long ki bakoit bakya bat kibala ban kersyan yaladi hak lawai ban sawan.
Kanekade ka Akashvani Shillong ka buwan lam shapi ya ka kubor. Ban beteng biang ya ka kubor. Namar ba ka jing kriat kala nang wan Shillong ba hakal ling ki jaka katanat ka koit ka kya jong ka Meghalaya kala penbena ya ka jing betha ka bakentu ya ki brio bakin long ki ba pikir ya ka koit ka kya da ka bakyar na ka ba sha kriat slam namar ka ne kala ban lam shi ki jing shitom kum ka frostbite ka hypothermia bat ka pendu boru ya ki dawai ni jing sumar bala shim hashua kini ki jing shitom ki kham kta bhai ya ki brio bala ramba ki khna ren kilong kmi ba armen ki brio ba don jingduna hakit khotmen ki brio ba trejing tre shabar kinong rem kinong let siamran bat ki to ki badi kya bat pendan kam ya utro Umantri katanat Parliamentary Affairs jong ka sokar pedeng ukirem rijiju ulaban ya ka jingdon kam jong ka jing yat bet yaranti ki kam jong katanat da ka bakin tu ya ka khat jong ka yeng doba thawan bakin phai khamat bha shi ka jing ya tai ba jing ya pin inya Habakren halo ki jing pin thot ki bejamanta urijiju ulong babon na ki MP kanthop ya ki to ki bana ka Samajwadi Party TMC pat ka Congress ki la pin pau ka jing angnut bandon ka jing tai ka badon jingmut ha ka yeng dorbar ha ka chuk por ula pin remru ya unong yalam ka Congress Rahul Gandhi ba onget ya ka parliamentary democracy Umantri rangba ka Arunachal Pradesh upema khandu hanin kasngi ula play pradaya ka shap pathma jong ka Eagle Nest Bird Festival ka basaw ka banlong na do ka khatnyo hadu khat khandai tarik ubanai kalalungkot 8,000 arphosan hakashnong khelong bat phongre how West Kameng District How kurwo limbag social media ukhandu ulong baya ke Eagle Nest Bird Festival labo kum ka we ni kitamasa hak almanak jong ka Arunachal Pradesh hak por badon ka grand finale jong ka mun segeling bat mun riksung segeling ka basaw hatawang Kato ka ne na ki program jing rakhe ya ka ne ki kintup ya ka jing pinbana ya ka linti ya jung daila yama bat ka jing play ya ka Eco Biodiversity Park ka balong ka jaka haka ba udalai lama ula thumi ya uding haka jing ya linti jung haka snem shiajar khandai spa sanpo khandai Ka Union Public Service Commission UPSC kalapan benaya ke result jong ka Civil Services Main Examination arajar arposaw. Kibala pas hakanek examen mentak in hapman let shaka personality test interview na kabantaban shakjir shaka Indian Administrative Service ka Indian Foreign Service ka Indian Police Service bat kiwede ki Central Service. Ya kitarek na kabanta ka personality test interview in sapintib hadin. Ya ka main result laban yo na official website jong ka UPSC. Ban penkut ya ka kubor sa sisin ngan pensngobiang ya kimat pakongsan. Ka President Draupadi Murmu kalaban halo ka jingdon kam banyayo marangkat ya ka jingpendon kam ya ki kor ki bo digital ki balong kalat banyada ya ki hok jong baro. Beliau Menteri Rangba ke Meghalaya ukonrat ke sama ya ke jingtai na ke benta ke Science Section jong ke Snaps AM College hamau kerwan. Bat pinni katanat ke koit ke kya jong ke Meghalaya ya ke jing betha ya ki priyo bakin pikir ya ke koit ke kya na ke jingwan ke ayam telang banlait na ke jing shitom. Katu ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong haka po prabajing inyo so bat ka Akashvani na Delhi haka ba pinyo so ki kubor ka katin Hindi ban pinbut bat ka kubor ka katin pareng haka por pra katsan minute. Kanekade ka Akashvani Shillong.